Explore ka bengi ai jing shakri ban sinai ki mobile Redmi, Realme, Lava, OnePlus, Nothing. Laki dai ki bapitit offline ni online. Ni ai service ru ki tablet ju bikna school ba yo jingirap nang sarkar bat ki mobile jong ki agan wadi worker. One Haya Service Center ha ka kamera ka arspa sam khundai ha Nongpo Town Shopping Complex. Hadin bun teligi wat jong jingi lekai football kabla pania da ka seng Tulba Eastern Zone. Kabla pani lekai Hamadan 8 Haribuh District. Haga sing sajan jong tayo balala ka jingi lekai galong hapdeng ka nang YQ Academy persya ya ka Umroy Airport SC. Haga bahag tiga singi lawan ban sikilang da ki riurang ba kathan ki bakenthop yo ba hanyo kor sengkli balawan poi kumu kongsan nang ta ba SD rempe kumu sumbut kongsan lembat kiwe ki riurang ba jong di kathan kenthop ye ki ba ki bawan pekai. Haba pai jaga jingi lekai kalalong ka ba internet bah da ka jingi penisap jong ki rangi lekai na kitik arte ligi kenhon Henry haga ba khadu ka nang YQ Academy kala job persya ya ka Umroy Airport SC da Sankol Lanot. Harapan kong haba giseng ni kani kaseng ngasung te balai kini kibreu balai kini kisamla kibala I karta kibala nang kibala stat kibala smuthu kibala yar kibala champagne kiseng ni kani kaseng te ngam su ya hap hakatu por ngam bagi seng ni kani kaseng ngam dasu tenap lese namar ngam yo ya kata kejengmut juki ngam tip ya kata kejengmut kebesendet ke juki Long dah basuhnya baik-baik dah puas surau dah basang keleng isinong kandon jing mentoy yu kai kata kaseng ke ba ki kimut banseng ni kata kaseng peuse kajing seng jungki ya kata kadon dah kajing temu ke bakrau na shalender ya ka bangala tip suki bat ngasu menong balada kisha ngakwa lem banyabat ikam di bakham syakmat nadabat sajin rum umlong sulong syu balai ban pau akhmat nakadau bakile ikam di bakrau kikam ki badon jumur kikam ki ba yarap ban kentiu lem bandalem biaka ijak kalong renyang ban nang ta omdei tangata naga benta kata kajing duk kajing sadin jong kadong kathan jongi Jongkani ka Riboy District hi Barokaway. Approximately, nanta lembat ki way ki members jongka Tulba. Tunjuk ipi ki tim baro artli ki liya na po ka ground. Nakaliang ke jonga ngasuong. Ipi baro artli ki tim opinion le kai bah penang I yang asam katalen ke jongpi. Tentang ni om batang ke jingi lekai, mulai kami ke jingi lekai. Namar hau briwi ni sedang dah keberit, bat syak bahe. Tengi kermen, balemba kene ke jing sedang ke jompi ke tournament ruper. Kan wanra ya ke jingnang ke jing tip jompi bat pila kiu na ke way ke stage, ke way pat ke benta hati kam ya lekai. Dengan kuat ban keren sibun ki kentin mereka. I wish all the best. Baru atlet tim Umroy Airport Sports Club bat nang YQ Academy Sports Club pinang ile kai bahabat peneng I kita lem di jopi tentang kadon ke jingjop ke jingrem grey ibriu di judge ya ke talem jopi tentang di kentin ke bakendian kublai sibun kublai sia jalu